Megah dibireun kedai mesusun, megah di gedung kedai mebanjar benong selawah de oi megah talambung jalan melinggung tumbuh banda nya kemulaan lun karang pantun ke ade payung nanji cudari sema kata cudari sema de oi gasihati lun bungang dalam ungona so cuca di Jawa Timur tempat tinggal lun fulun mepantun ino di Jawa di kota Binjai de oi kampung Asailun hai ade payung Aceh Sumatera cukup talaga alun kalun iambon bengah jitren mesinar cahaya tagan ada bungong de oi mantang dalam on wajan kedilun nakalan rupa maha kegata hai ade payung gasihatelun kata cudari isma kata lun sapa de oi di dalam pantun muturingan lun lewat media salem muturi hai de dari lun di dalam pantun yang kaulun batatem muturi hai de dengannya ulun di dalam pantun tajawab haba ana memada balun susun ke ade payung kata cudari isma kata lenturi haide asai mulafon bakomen pantun lewat media dan leke hai ade payung di dalam pantun kadang nagasa kadang nasila baide habalam pantun malum ke ulun hana sengaja kadang nasila baide habalam pantun beda cacilun maaf